Današnje takmičenje u Dečijem kulturnom centru će otvoriti jedna baletska formacija iz plesnog kluba Mladost. To su naši domaćini današnji takmičenja. Pozdravimo ih jednim velikim aplauzom. Ovdje su pekari i medalje za ovu lepu decu, ajmo sudije, izvolite. Ajmo, podelite ovo. Aplauz jedan za ove naše lepilice, kineski lepilici iz plesnog kluba Mladost su nam odigrali i otvorili današnje takmičenje. Zamolit ću Čika Ljubišu našu omiljenu pesmu sa prošlog državnog prvenstva koju sam ja greškom puštao da nam pripremi. To je himna. Jeste i vi koreograf ili vi ste mama? A ona je koreograf, a vi ste asistent koreograf. Ti vi odam mama. Ostanite deco, ajmo sa svih da ustanemo gore. Ljubiša, pripremi nam prvo naša nacionalna himna, a kasnije ćemo da čujemo našu dečiju himnu.
Hvala balevinama.